Abantu abarukuturo mbyaro mukaga nibo bateganisibwe nk'ekya Gahiza, Kamukumu, Ruvumo, Chiriba, Kanyechunchu hamwe na Kibale. Bona abarukuhinjira mu ruhita rwa Gahiza orwabandi barukweta Kibaya. Okurjerwa Devina Nyiragonza w'emyaka 8 y'obukuru omuturage w'ekyaro ekya Gahiza nashobora ngu akatwire natunga ebyo kurya bye okurwa myanya hati y'ijoro inemu amaizi. Nashobora ngu obwambwenu tarukumanya harukwija kutunga ekyo kunagira rugondo ati ashaba government yo kubitahamo. Ni mfite dukobwa twampingiraga mu bijumba. Dukobwa dushingiwe. None tukampingira ibijumba, tukampingira mu bikaju, tukampingira mu mateke. Nayo byose byaragiye. Ubu nzigaye kuki kugataje. Nyereremana Jovina umuturage w'ecyaro ekya Gahiza nawe nashobora ngu abire nabyara ebihimbane bitakuri omyanya hati y'ijoro ine kandi hati amezi gashwekere emisiriye. Nashobora ngu nko kwatwire nareba indijo myanya rukwikwa hebgwerereza inkebi aboko bakarehererwa konkabo tebakatungire kantukona kurwo muri government. Iriya mukiye twaravuze kubo bagiye inkanga ikabagirira bagakutwa n'inkwangu ko babayambye bakabahana gahunga twe nta nikiro cy'agahunga baduhaye nitwe turi hano tumeze guca amazi si imyaka yacu honyine bayizi government turatera ngo batuyamba nta nubwo batureye. Nashobora ngu enyanje giyo kurgane korwa necyabuzima ngu einebikabye byenyanja nyamwinji konka tebrukwera abaturage abatarukwenyigiro mu rumogo bariya. Siko hari kujamo nkabo bashoboye bakajamo bakabifata udafite isende utwazikuraga mu bikaje tukazikura mu bijumba uraja kugura ngo nibaguhe ikinyando cyaho barayemo utabahaye isende bimwe bifashaga bamwe ariko nk'abandi twe abagize tukabonaboneramo. Jovina nashobora ngu enyuma ho bakabehinguririzibwe enyanje ya Mutanda kandi hati enyanje ya Nyumba nayo nuko kubehinguririza hati yashaba government yo kubatera hentebe kanisa ezo kubafurura kubatwara umwanya umurungi. Deba inyumino hirya n'ingezi deba ni yabayengezi ubu turi mu kirwa hagati no hirya n'ingezi nini ni Mutanda nayo n'ingezi no dore hagiye ya kabiri. Ese government yo twengatwe ndi yaduhaye ubuyambi kagira ukuntu kwituyamba. Obwe okujubano bariya guhindukiro gundo murimo oguru kureta entasya. Abaturage nibagumizamo kutonzi yango abantu barukwinguro mu 20 bateganisibwe okwijurano gw'amezi kandi bake abatarukwingana nangwa 200 bagoboroire. Eki kigumizemu okuretaho obworo omucwekecyo. Abaturage nibashobora ngu nobukirabe ngo kujubana kubaretera entasya torukubasa kugerageranisa no kuhinga hamwe na no kurisa ngo kubatwire nibagoborora mu enyumaho. Byashoboka wenda bakaba bakora rutindo rukavaho iyo hagiye unatwagira abashatse wenda bakaduhashatse tukabona tugahinga ukabenshi muri bo ariko basoheragamo. Saba government sinzi cyo nabivuga ibyo kuba compensatinga ibyo ngibyo ahari government bishoboye yashobora kuba yakuriki yashobora kuba compensating. Mukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Kisoro Abel Bizimana nashobora ngu okwombeka orutindo kubasize kubantu kwemerezebwamo ahabwe mpiha itakashashwirwe abakwasire mpatane ba contractor. So iza kuba parliamentary project mwibuka na speaker niko yavuze deputy speaker yaje none kubera isente zaje zinyuze ahantu abantu batamenyereye baduha izambere iza kabiri tuye kuzishaka dusanga inzira sa nkiyo basibije. Niyo mpamvu nabisabye igihe twaturi kuzika mugenzi Sara nashaba government ya Uganda okushashurezo mpiha rero aho naho abaturage bakatungo burabo okuza omisiri yabo orutindo rwaheza korwa. Ndasaba ngo government yiteho ibintu byo tuyisaba yemerere kutwohereza impact assessment y'ingaruka zabaye mu gukora urutindo kugira ngo abantu barihirire icabaye kuko government nitwe ngenda byishinja kuko nitwe twabikoze. Gasha kwa Adonia Atweire ahabwa Tayari West.